Dobroveče, gledate vesti televizije B92, ja sam Maša Mileusnić. Prvo su nam uzeli veru, da bez srama kirišemo na bližnje svoje. Posle toga nam uzeše ljubav i dečije srce purpurne boje. Sa kapuljačama i prikrivenim licima, a pod izgovorom patriotizma, nacionalizma, borbe za srpsku stvar ili ljubavi prema sportu, oni koji sebe nazivaju navijačima, često se za potrebe raznih pojedinaca pretvaraju u pravi. Srbija, kurvi je mnogo, jedna je Srbija.